você dia kala ita timorne ita hituan. Lauso toto mas bem quase maioria. Quando hare mane on feto la homane ruma ita começa a kepong erumpi quando vai mane on feto. Quando hare mane on feto la hola mane la lai ita dia sama sama kne sida kolamane nini ida de boto no sida kolamane. Depois sama quando hola mane nini awan sida ukiha ita kepotan sama kne awan sida ukiha kolamalu kleuron so on sida ukiha. Erumpi vai mane moris. Turmai quando itarona emane família problema ituan ita começa a falar oh ni hansane ni lain hari ni ala dia ne bani sama sare ni ala dia nah kepotan emane malara ikus mai ita halua ita no feto sama ne hane mensagem badak de dia tu itu sira ne bema gosta que po emane on feto urus ita ne on feto atu moris dia kliu falei emane bema kita conta dela ruma ita conta emane on feto ebe ita ne on feto ni na moris dela ruma atliu emane bema kita conta. Cada família ihanina maneira, no ihanina matene klasik, o satu resolve nina problema. Kari sira la bela resolve sine problema, maroma se fotulun sira resolve sine problema. Ita sira selu atenção vai tane on feto, vai ita ne befeto, vai ita ne família ne befeto, vai ita feto e homalara. Thank you.